بله در دم باش ام دکارم بیشتر کو او ایده کو دو جالی مدیا شامی و حتی براگهاندن ایرو همو لاپرین روزنامه او اکران تلویزیون جی دادگرین جخوا جدو دم او ایده هات روزه پیوا همو سیاست و مدیا ترکیه به مجاری دچالقه گشتن دو ویجی هنه امید برداومی خدا وانجی راگینن کو ام دکارم بیشتر کو ایرو جدو نیورو ور و روزه و سیاست و مدیا ترکیه به تمامی لسر و ایده برداوم دکه ایده گوجالی تلویزیون که شامی و آژانس که شامی و حتی وشاندن داکو هزا بشار اسد یعنی ارتش سوری ابی بر افرین و هر کرکو هم سیاست مدارن ترکیه سروک و سرکرده این وی ولاتی دنوا دانستاندنا کevin هم جی وزیر دنوا گاو که نو یا دیپلماسی کevin پشتگو او ایده هات راگاندن هم دمل دست وزیر کارندر و مولود چاوش اولو گوتارک پیشکش کرد چاوش اولو دو گوتارک خدا دازانیم کو او بردوام بن نسر اپراسیون خوا گشتان نو چه دبن بلا ببن تو تشتک یعنی تو هزک و نکار با ترکیه راوستینه او بردوام بن لسر ایریشن لهمبری افرینه بریا پشت و گوتارا چاوش اولوژی سروکومار ترکیه رجب طایب اردوان لگل سروک روسیه پوتین و سروک ایران روحانی بریا تلفنی آخافتنه کر گوتو بیجه کر لسر مجارا کو ایده کو هاتی راگاندن جوخه همو مانشتجی ایرو لسر و آخافتنه دنابین هر سه سروک دولتان دنکو تنه داخلی کجالی Türkiye ve hatiye dayin yani jitişti ku Erdoğan jubovan gotiye jali manşetan ve hatiye bikaranin. Pişti veziri karender ve o Erdoğan ve berdevki hükümeti Bekir Bozdağcı do jiber ku civina lejneye veziran hebu pişti ve civini ve daxiyaniye ragand ve jid dubare kurgu ve Türkiye berdevam beleser ajandaya xwa o ve tühez nikar ba Türkiye ravestine li Bekir Bozdağ ev iddia denevad jiber ku vi got li gori agayin ku hezin meyin emni arteşu istikbarata medde tu geşedanak nine ku arteşa Beşar Esad yani arteşa Suri berev be Afrinê va diçe ev iddia ji alî hesede yani YPG û PYD va jî nehatiye piştrast tu daxyanî ji alî wan va jî nehatine dayîn li dîsa jî ev iddia berdewama ku Rojava Türkiye dagre beşek ji medya Türkiye veke sedema ve yekê İranê tawanbar dikin dibêje İran lîstikeke nû li Sûriye dilize da ku hêza Türkiye li derê kêm bibe beşeke rojnameyan jî vê geşedana nû veke lîstikeke nû ya Rusyayê li hemberî Türkiye bi nav dikin rast rast beşek jî veke sedema vê geşedana nû yan jî veguhestina arteşa Sûrî bo Efrînê veke têkçûna PKK yan jî ji navçûna PYD'yê bi nav dikin geşedan di manşetê rojnameyan de jî em ê bibînin her wiha mijara duyemîn li nava Rojava Medya Tirkiyeyê de jî tifaka di navbêna AKP û MHP'yê de ku ev jî êdî gehiştiya qonaxa xwe ya dawîn. Rojnameya Hürriyetê di manşeta xwe de dibêje ji bo Esed peyama net. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ku li gel Putin bi rêya telefonê axaftinê kir got ve encamên giran rû bidin eger ku arteşa Sûrî berev Efrînê ve here yan jî di wê helwestê de be da ku PYD'yê biparêze. Rojnameya Sabahê jî bi heman manşetê derketiye bi heman mijarê manşeta xwe daniye ev jî dibêje eger leşkerên Esad têkevin Efrînê ve encamê giran jî bixwe bînin. Serokkomar gotiye YPG eger kabul bike da ku Esed were wê derê wê encamên giran derkevin lê operasyonên me jî çawa ku hatina plan kirin ew ê berdewam bikin di wêneyekî de jî çekdareke YPG ku ji alî arteşa azad ve hatiye dîlgirtin xuya dike ku av dana wê. Belê rojnameya Sözcü jî dîsa li ser wê manşet wê sürmanşeta xwe yan jor manşeta xwe daniye dibêje pêngava Mepengava Esad dibe sedema şerrekî nû di jormanşeta xwe da rojnameya Sözcü wiha dibêje. Rojnameya Milliyetê jî manşeta xwe li ser gotara di navbeyna Erdoğan û her du serokdewletên İran û Rusyayê de daniye dibêje eger Esad here wê encam giran bibin li gorî vê rojnameyê jî Erdoğan ji Putin re bavayekî eşkere behsa wê yekê kiriye da ku eger leşkerên Sûrî berev bi Efrînê ve herin wê encamê giran derkevin
روزنامه دبیجه چند حریم د جیر کنترل ارتش ترکیه در باکور افرین جی به سرحد و هاتنه گریدان کو چمبر دورالی افرین جی هر کدوچه تنگ دبه روزنامه haber Türkçe disade beje ve encam gram bibin hişyariya encamin gran de manşeta xwe de beje PYD û PKK ya ku dikevet dengasi Gazi Esed dike hêzên rejima Esed berev Efrînê ve birêk hatine ev jî dike ku Ankara têkeve nava liv û tevgerê. Rojnameya Yeni Şafakê jî dîsa li ser geşedanên di çerçeveya operasyona Efrînê de manşetek daniye ew jî dibêje tol ji alî siyah yan vahate girtin ev siha yani balafirên bê pilot yani jî dronên ku weke çekên şer jî bikitine bikaranîn dibêje sihayan li derdora radyoyê ku 12 leşkerê me ji aliyê PKK'yan ve hatibûn kuştin pêwira xwe bi cî anîn ew kesê mesulên di kuştina 12 leşkeran tespît kirin û ew kuştin dibêje heftê terorîst hatine kuştin bi gotina vê rojnameyê. İdeyeke din li ser vê rojname heye dibêje çeteya Mekgurk li gorî vê rojnameyê serokê Meclîsa Reqqayê Sedî Swêsî îdia kiriye ku li Sûriye Mekgurk çeteyek damezrandiye û li vê derê karên derasayî dike ev jî ji bo Amerîkayê weke raporekê pêşkêş kiriye rojname îdayeke balkêş ya din li ser nafera xwe belav dike. Li ser rojname starê jî dibêje li Efrînê lîstika qirêj li gorî vê rojnameyê PKK PYD ya ku li Efrînê ketiye tengasiyê bi tezgaheke qirêj bi lîstikeke qirêj bang li Esed kiriye rejim bi hincet yan jî bi beheneya ku Efrînê biparêze lê bi hinceta ku li vê derê piştgiriya terorîzmê bike ketiye nava Efrînê ew jî dike ku Tirkiye nerazî bibe. Rojnameya Cumhuriyetê jî piştî demeke dirêj vê rojnameyê cara ewil manşeta xwe li ser geşedanên Sûriye û Efrînê daniye dibêje kişika Efrînê yan jî satranca Efrînê. Rojname dibêje piştî ku operasyonên artêşa Tirkiye li Efrînê berdewam kirin geşedaneke nû qewimiye ku artêşa rejimê jî ber bi wê derê ve diçe ew jî dide xuya kirin ku di lîstika li Şamê de yan jî ya li Sûriyê de hemleyê nû ketine meriyetê. Rojnameya kararê rasterast ew mijar bi Rusyayê ve girêdaye dibêje li Efrînê lîstika veşartî yan jî ya xefik dibêje hemleya Rûsan pengava Rûsan. Piştî ku di çerçeveya operasyona Çikilê Zeytûnê de PKK yani jî peyda dikevet dengasiyê Rusya hemleyeke din dike tevî ku Moskovê piştgiriya operasyona Zeytûnê Çikilê Zeytûnê kiribû niha jî piştî ku Ankara û Washington ketine nava helwesteke nerm vê carê Moskovê gaveke nû avêtê vê yekê weke lîstikeke Rusyayê bi nav dike rojnameya karar. Rojnameya akşam jî dibêje Erdoğan ji bo Putin gotiye eger têkevin vê rêyê vê encam giran bibin ew jî dibêje Erdoğan bi rêya telefonê ji Putin re gotiye eger artêşa Beşar Esed here wê derê vê penga encamên giran der bikevin. Rojnameya vatanê dibêje em biryardarin û wê encamên wê hebin. Ew jî dîsa amaje bi axaftina di navbêna Putin û Erdoğan da dike dibêje Erdoğan bavayekî eşkere û vekirî ji Putin re gotiye eger hêza artêşa Sûriye xwe berê xwe bide Efrînê ve encamên giran der bikevin û hişyar kiriye Rusya û İran. Rojnameya takvîmê jî dibêje eger ku biparêzin em ê lê bixin. Takvîm jî gotara Wezîrê Karên Derve Mevlûd Çavuşoğlu aniye ser manşeta xwe ji ber ku wî gotibû eger artêşa Sûriyê ji bo parastina PKK here wê herêmê em ê berdewam bûn ku em operasyonê xwe bikin ew ên ku PKK biparêzin jî ew ê di hedefa medabin manşeta xwe li ser vê daniye. Rojnameya Orta Doğu dibêje kesek nikare me rawestîne dîsa ew jî gotara Mevlûd Çavuşoğlu'ye ku gotibû em ê berdewam bin li ser ajandaya xwe û wê tu hêz û tu kesek jî nikaribe me bide rawestandin di operasyona Efrînê û li Sûriyê de. Ev rojname Mîlat jî dibêje nikare kesek nikare me bide rawestandin dîsa gotara Mevlûd Çavuşoğlu aniye ser manşeta xwe. Diriliş postası dibêje ji bo PKK'yê mertala İranê. Rojname Diriliş postası veguhestina leşkerên
سوری ارتش سوری با افرین راست راست و که لیسته که ایران بنافد که او روزنامه دبیجه پشتی کو ترکیه لسوریه به هزد به ایران جی با کو هزا ترکیه لیو داره کم بکه چتاین شیعه و تروریستن حزب الله ین بناوین هزین خلقی هزین گل برای افرین و دشینه اوجی وکل لیستی که ایرانی تی بنافکرین نسروی روزنامه دموکراسی جی دبیجه دبن بمب باران دا پشتوانیا خلقی ارتش ترکیه داعش و القاعده بردوام من نصر ایریشن خواهی همبری افرینی دوی ناویداجی دو جحلب به سدان کس جبو پشتگیری کتره و او لافرینی به جوش هاتن پیشوازی کرن روزنامه گشتن چرچوه اپراسیون افرین داجی لسر روپلن خواهی بلاو دکه روزنامه آیدنلیک دبیجه پکک خواردستی سوریه دکه لگولی وی روزنامه پیاده پکک یا کو د چرچوه اپراسیون افرین دا کتیه تنگاسیه که مزن و جاری برای خواهش امریکا زفران دیه شامی و خواردستی ارتش سوریه دکه هر وقت مقاله اتفاق در نوبین AKP و MHP دا جی کربو دمک دریجه در نوبین هر دو پارتی انده جبو هل بجارتین 2019 هن هفدیتن تینا کرن هری داوین دو در نوبین اردوان و باچلی دا جوینه کاتبو کرن و بریار داوین حتی داین مطابقات در کتیه حالی و ایدی اشکره اکود هل بجارتین 2019 هنده AKP و MHP باللیسته که دکوین هل بجارتنن روزنامه یورد جی اوانی سر مانشت اوقات دبیجه سیامین اتفاقا نتوی یا ترکیه جبرکو ایدی تن مایک ول پارلمانتوی هن یاسا بندانین یانجی و گوهستنین یاسایی بنکرون دا کو هر دو پارتی کاربن باللیسته که بیشتری هل بجارتنن 2019 هابن او مجار روجا و ترکیه دادگرن له هدی جبرکو اپراسیون افرین ج آرمانجن ترکیه کو داخواست دکر هنه که بدور دکه و گشتن نافخویی جی امد روجا پیش تا بهتر لسر مانشتا ببینن هر وا پیوندین به اروپا راجی هدی جرکدن و دیگرن سر اکران تلویزیون و مانشتین روزنامه‌ان ام بجن استانبول اوکاس و دنباش هویدار است خوش راوین گلکی سپاس جبوی راگهاندن روژ